Selam aleykum. Bugün Kırmışgal'ın 732. konu efirde zaman sonki haberlerinden tanış etmege hazırmız. Kırımda kenede ışık söndürülleri devam ete. İşgalci hakimiyeti energokopurunun 3. kısmını kurmak için hazırlık işleri geçirilgeninden anlata. İşlerini tünevin sabah saat 5'te başlaganlar ve bugün akşam saat 10'a kadar devam edecektir. Rusya territoriyasından kelgen ışık gücü 120 megawattga eksilgen. İnsanlar ijtimaiyalarda bildirgenlerine göre ışık Kırım'nın çeşit köşelerinde tünevin saatlar devamında olmagan. Kırım'nın cenibinde arabalar yanmağa devam etti. Fevral'ın 28'ine keçer gecesi 12 araba ateşke uğragan. Olar aman-aman bir vakitte yanı başlagan. Aluştada bir araba yangan, Yaltada 4, Masandrada 3 ve 4 araba Semiyizde. MЧS yangınlarının sebeplerini açıklap olamay. Belli ki yanvarının başında Yalta regionunda ondan ziyade araba yangan edi. Politsiya o vakit 3 kişini yakaladı. Olarını yakkan insan gibi koreler. Yakalanganlarının biri 21 yaşlı Mueddin Alvapov, onu yangınlarının teşkilatçısı gibi koreler. İşgalciler kabatlı olarak körgen insanlarını yakalagan olsa da arabalarının yanması bir devam etti. Kiyev'de SBU Azov Krim Cemaat Korpusu'nun yolbaşçısı Stanislav Krasnov'nu yakaladı. O Kırım sakini Yarmada Kamaşavı'nın faal iştirakçısı. Onun yakınları ve dostları bu gecesi SBU idaresi oginde narazılık aksiyasını geçirdiler. Krasnov'la beraber aktivist Oksana Şelesni yakaladılar. Olgan malumatga göre olarını sanki kanunsuz silah saklaganda kabatlaylar. Bugün mahkeme olarını hapiste kaldırmak mı ya da yok mu gibi meselesini çözmek gerek. Краснов! Мы с тобой! Краснов! Мы с тобой! Краснов! Мы с тобой! Хлопець серйозно побитий, підстави затримання абсолютно незрозумілі і прийшли розібратися з тим, чому він опинився тут. В будь-якому разі треба сказати відразу, що будь-які, ми не віримо, скажімо так, в будь-які злочини. Що зараз буде сказано СБУ? Агент ФСБ, перевозчик зброї, що, покушався на президента, щось подібне. У нас зараз це кидають кожному другому, такі, власне кажучи, підозри. Хлопець покинув свою малу батьківщину, Крим, приїхав на Майдан, на якому відстояв від початку до кінця. Був комендантом КМДА, воював майже всю повністю війну. Є одним з реальних організаторів блокади Криму. Lvovda Kırmışgal'ın 2 yıllığını andılar. Anda aktivistler meydanda numayiş geçirdiler. Aksiya çerçevesinde Yarmada işgali devamında olgan vakıyalarını gösterdiler. Esas kahramanlar yeşil insanlar oldu. Onlar narazılık aksiya iştirakçılarını yakalap arabaga yüklediler. Активіст був викрадений 3 березня 2014 року в центрі Сімферополя. Через 10 днів його закатоване тіло було знайдено в лісі. Сергій Кокурін, прапорщик Збройних сил України. Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Kırım işgaline karşı aksiyalar Türkiye'de de ötkerildi. Aktivistler Ankara'daki Rusya elçiliği ve İstanbul'daki Rusya konsulluğu yanında toplaştılar. Aksiyalarını Türkiye'nin Kırım Tatar dernekleri teşkil etti. Toplaşkanlar Rusya'dan Kırım'ını terk etmeye talep ettiler.
Европаның чоқсы мемлекетлерінде де қырмыжғаліне қаршы акциялар кечірілді. Ең бүйік нұмайшылардан бірі Португалияда кечті. Лиссабон соқақларында yüzлерінен украинлер милли қырымтатар байрақларынан шықтылар. Акция бастасынен Португалия хакимияты ве ватандашларына Украинаға Русия тарафындан олған агрессияны білдірмеге тырыштылар. Юрыш девамында Джамаланың 1944 ері яңғырады. Киевте Русия мұхалифетшісі Борис Немцовны аңдылар. Бір ел евелісі оны Москвада өлдірділер. Акция іштіракшілері башта Русия елшілігі янында топлаштылар, sonra есе митингні майданда девам еттілер. İnsanlar çiçekler, çıraqlar ve Nemцовның resimlerini getirdiler. Акция іштіракшілері арасында Русиядан келген insanlar, қырымтатарлар ve Украинлер бар еді. Немцовның өлдіруінде Русия таққатшылары чеченлерін қабатлайлар, ләкин акция іштіракшілері еминлер бұтын қабат Кремльде. Был большим другом Украины, который хотел видеть Украину свободной, независимой. Ну и, к сожалению, смерть постигла его, это рука Москвы. Вот этот морок, который сейчас есть в России, он пройдет, и мы сможем опять разговаривать друг с другом. Борис отдал свою жизнь именно за это. Он отдал свою жизнь не только за свободу России, он отдал свою жизнь и за свободу Украины, он отдал свою жизнь за то, чтобы кровь больше не лилась. За это он пролил свою кровь. Одна із найбільш щирих, відвертих, чесних людей, і його було вбито за наказом Путіна. Путіна, який хоче вбити Україну. Тут люди різних національностей, але ми, українці, не маємо ненависті до чесних росіян. Ми знаємо, їм, як і нам, українцям, треба поспішати ставати з колін. Не з тих колін, про які говорить Путін, а з власних колін перед своїми правителями. За вашу і нашу свободу. Москвада Немцовны қатырлав маршында Украин ве қырымтатар байрақларынан юруш япып Украин гимні ерладылар. Марш февральның 27-сінде өткерілді. Айны бұқуна бір ел евелсі Борис Немцовны Кремль янында атып өлдірген әділер. Мұхалифетчіні аңмақ үшін 50 биңден зияде инсан Москва соқақларынан маршылы кечті. Немцов қырмыжғаліне қаршы чықайды омырының соңки айлары Русияның Донбаста олған агрессиясы хақында малумат топлайды. Киевде Крымский дом медени еві açıldı. Қырмыжғалы етілген сон меджлис векелері меркезін açмаға планлаштырдылар, ама тек 2 ел кечкен сон оны амелге кечіріп олдылар. Тешкілячылар еминлер айны бұл бинада медени тедбірлер кечіріп Қырымна ишғалден құрталылмасына от сесесіні қошажақлар. Бинаның açылуы черчевесінде Қырымның манзарасы ярмаданын ишғаліне бағышланған сергиде açılды. Российские БТРы, которые едут, которые встречались на тот момент, да, это та военная техника, которую перекидывала Российская Федерация через Керченский пролив, через Керченскую паромную переправу. Это митинги в поддержку, которые проходили на территории не только Украины, но вот, например, митинг в Нью-Йорке. Трагические события в том числе есть, это смерть Ильшата Аметова. Здесь собраны
посты, которые были опубликованы в паблике «Крымсос» в течение всего времени аннексии Крыма, активной фазы аннексии. Способствует сохранению культурного наследия, в первую очередь коренного народа Крыма, и, наверное, внесут свой определенный вклад для оккупации Крыма. Это будет прибежищем для всех, кто здесь вынужден был покинуть Крым, и для тех, кто хочет что-то сделать для освобождения Криму от оккупации. Тут, окрім мистецького центру, буде і центр опору, інтелектуального опору, культурного опору, політичного опору. Ми підтримуємо всі зусилля кримських татар, кримсько-татарського народу. І як уряд, і як громадяни, і як українці, і як друзі кримсько-татарського народу, який має дуже тяжку, але величну долю, тому що це народ, який чинить опір. Усатқа соңки хаберіміз еді сілерге ей күнлер тілейм, ақшамки заман яйынларымызды қачырманыз көрішкенже.